Ömür ötüp akıl kirgeni kibik Tiren eydip mangay sırların Jitmez deyip haman ezilenesin Yuğaltasın yakını bulğanın Ömür boyu nidir esli izli Suyunesin kibik her tapkanına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına İzli durgaç ömür şilekelerin Baylık bilen belki tulurlar Ağırlıklar alga kilir eli İndi yuğaltular bularlar Ömür boyu nidir ezli ezli Suyunesin kibik her tapkanına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına Oturmuşlar şunday gajabinde Yuğaltasın tağın izleysin Şığrım tulsalar da şileklerin Yuğaltkanını sağınıp yürüysin Ömür boyu nidir esli izli Suyunesin kibik her tapkanına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına Ömür boyu nidir ezli izli Suyunesin kibik her tapkanına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına Yuğaltkanın eğer taba kalsan İkilete yakın canına Allah vasıfı Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Kopuk tegiz mi? Yok abi. Seni kütəbiz. Başlayız mı? Başlayız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilne Şems Rahman'a ve ruhuna, anın ulu Firdevs'a ruhuna, Firdevs ulu Hadis'den ikidesine bağışlap, Kur'an tabadına sayılganbız Allah rızalığı bilen, Allah rıza olsun başkarıp sığarga yardımın bilsin Kuday Teala. Amin. Dua kıldık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve kıraatil Kur'an yan arıza rahman ve ta'zir şeytan ve ta'zir kubur min ahlil iman. Amin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zâlikel kitâbe lâ reybe fîh hudâ lilmuttaqîn ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yekûmûne es-salâte ve mimma razaqnâhum yunfiqûn
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين. الحمد لله رب العالمين. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. التحيات الله الأصل خاطرهم يوانا وقربا إذا جاسم من فيرزاوش من في عديسنا نزيد سنة بغاشلاب يشعصين دغاسو القباس وزلك دقوار قايرم من دقوار قايرم Kızlıkni almadan satıp yeriydik. O sanmayı su. Seni girete gitkeninde min tuğul. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل إليهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمفون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخسر أحمد بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى كتاب مقدمه فأسرحه وكل شيء أحصيناه فإماما مبين وضرب الله السبل أصحاب القرية إذ سأخ المرسلون إذ أرسلنا إليهم مشرعين فاخذوهم فاخذنا بصالح فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم ما إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لم تنتهوا لنرجمنكم وليسمنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فإذا بنقص المدينة رجل يسخى قال يسقم الأتابع المرسلين التابعون من ليس لكم أجر فهم مفترون وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ بالنميه والقة أرد الرحمن بذل لا تغني خالي سفقته شيء فلا ينقذ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربهم فاسمعوني قل ادخل الجنة قال جليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلك من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماوات وما كنا منزلين إن قالت إلا صاعقة واحدة فحيثها حامل جو خاسرة على العباد
ما يلتزم بالرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إن إليهم لجارزون وإن كل لمن جميع لدينا محضر ويطلعهم الأرض الميتة أخزيناها فأخرجنا منها خبا ومنه يأكلون فدخلنا فيها جنة بداخل وأغلال وفجرنا فيها من الغيون ليهلكوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويطلعهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى غرقت ربهم إن كانوا غير مغرقين فإذا قل لهم أنفقوا مما رزقكم الله كل الذين كفروا للذين آمنوا يعني طعموا يسوى الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يجرون إلا صاعقة واحدة تحازهم فهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إله أهلهم يرجعون وانفخ في الصور فإذا هم من اللذة إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صاعقة واحدة فإذا هم جميع الضالين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم بأزواجهم في ظلال ولا أريك متقون لهم فيها فاقهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم ومتى اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليهم جاء بأني آدم ألا تغلب الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن غبرني هذا صراط مستقيم قل هو الذي أنسى قل هو الذي منهم جبلا قصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسيا على أغنيهم فاستباح الصراط فهذه يبصرون ولو نشاء لمسخناهم غلام قناتهم فما استطاعوا ماضيا ولا يرجعون ومن غمرس ننعكس في الخالق أفلا يعقلون ولا ما الصغرى وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول غير الكافرون أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لمالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون فيأكلون ولا فيها منافع فما السعيب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما ينصرون وما يغلقون أولم يرى الإنسان أن خلقناها من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رحم قل يحيي هذا الذي أنشأها أول مرة وهو
بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولا يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جاسين طمام لا يستوي ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزل لي هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلك الأمثال نضرب بها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا الله عالم الغائب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمين. تبارك سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسر. ولقد جاءنا السماء بمسارح وجعلناها أرجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذ الكفش سمعوا الله شاهيا وهي تفور اتخذت تمائيز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز صلى الله خزنتها أن لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فاقضى بها وقيل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فقد اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولهم أرسلوا به إنه عليم بذات الصدور. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. أأمنت من في السماوات أخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. أأمنت من في السماوات أي أرسل عليكم حسبه فاستتغلى من الطائف النازل. ولقد كذب الذين من قبلهم فأقصها كان ناكرين. أولم يروا إلى الطائر فوقهم صفة ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لعجوا في غدو وتنفر. أفما يمشي مكبا على رأسه أهدأ ما يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأ
قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إلا ما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فألمروا فقل تنسيت والسوء الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل أريتم إن أهلكني الله ومن بقي أو رحمنا فما يجزي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستعلمنا من هو في ضلال مبين قل أريتم إن أسلم بالمسار آمين تبارك سورة الطعام هذا الإيمان سورة سوق بوغس لقويا الله لسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويخرج وهو خير جومد بيده خير وهو على كل شيء قادر كلمة رب الكفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك من شيئا وإن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك كنت علام الغيب كلمة استغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبت فغمدا أو خطأ سرا أو غلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كذا وما لم يكن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب مما جاء به من عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا إجمالا آمنت بالله كما هو بأصله وصفاته وقابلة جميع أحكام إماما مستفالا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمين. Tesiyle sülerge sözü yalgız ettiler orta. Susular bular bitinde havadan okugan Yorram iteler. Yerler bitirge tırısalar, değil mi? Bardak hazır bağışlayınız. Rahmet yosan. Valar birası yarın yıkılar uyatıp da bilerler Allah'a şükür. Yerden bitirge tırısalar, yerden bitirler varımızı kadar Allah'a şükür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ve aslanım Rabbim üzerinin azizalığım için Resul okulmuş kalemi şerifinde hasil bulgan yazır sevaplarını hatalık kimseliklerin kafu etken haldaki rahmetin ile kabul etseydin. Resul okulmuş kalemi şerifinde bulgan yazır sevaplarını hatalık kimseliklerin dua Barsa kalemce rahmet benim kızlık güçlüre Otağız edem Galiye Selam'dan alıp kadirli güne tezi yüzüne dükkan baksak bilen beylerimiz varsa bakıdilerimiz varsa ustazlarımız ustazlarımızın da küp eleni çemullahımız var eleni çastağız var Kuruplar şeriflerini iliştirgeyle kızlık. Miniki yarıydı bir tane. Al kimden? Bugün seyirtgende
hem de onun ehli evliyaların ruh şeriflerine ilettirseydik. Hem de atamız Adam Aleyhisselam'ın alıp hazırki günge çekilip gitken varsa tabi'inlerimize ilettirseydik. Hem de atamız anamız Hava razı Allah'ın halifelerinin ruh şeriflerine ilettirseydik. Hazin etkeğimnin, aziz etkeğimnin, kadirli koynanamın, kadirli koynatamın ruh şeriflerine ilettirseydik. Hem de kadirli kız tuğanlarımın, kadirli il tuğanlarımın ruh şeriflerine ilettirseydik. Hem de üstlerimizde hakları bulan, kaybetlerine düşken ruhların ruh şeriflerine ilettirseydik. Ruhların şart kılsaydım. Resul kalemi şerifinde bulgan aziz sevaplarını haslap dua kılarız. Barsa kalemge rahmet olsun ciberilgen bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine hem de onun ehli evliyaların ruh şeriflerine ilettirseydim. Kompüterden bastıralım. Dünyada yaşaganda gamel, gıbedet, hayır, ihsan bile yaşap, ölüm vakitlarımız yetkeniz. Oz ağırı, azat, ölüm bilseydim. Kabirge varıp kirgende rahmet firisteleri karşılasaydı. Kıyamet geçse Allah'ın cennetin ümit edip yukarı cennetlerine tutaştırırsa nasip etseydim. Husus Allah'ımme افتح علينا أبواب رحمتي والدولة والمغفرة والسعادة والعافية والعافية والأمن والأمان يا حنان يا منان يا ديان يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Ya Rabbi Xudoy ballaqay aşu uqanğa Qur'an dağalarımızda ballaqay bir suvuljilerin dürüstlep gipsili xatalıqların qafu etken halde kim rahmetin ile qabul etseydin yüzlerime beriga işleme Allah'ay min yüzüşme kafela üzün tilasqası bildin üzün yüzün bildin ürettin zihin bildin dürüstlüklerinde yerlerin dürüstlep qabul et bağışlarım mini şans Rahman abi ruhuna anamına Firdevs ruhuna Firdevs'ula Fiyadesinin cidesine bağışladık. Nasıl okuyan Kur'anlarımızı bağışladım. Adamız savarık şeriflerine ziyaramız ruhu şeriflerimizi toyunda olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şeriflerine alel ehli evliyaların, enbiyaların, şehirlerin, ziyir adizlerin ruhlarına bağışladım. Şamsa Rahman ağzı çaklap zide buğun, mindi nur çaklap zide buğun. Hürmet eski servetlerine bağışladık. Eti evilerine, koynatalarına, katlıtalarına, eri babalarına, ilk doğanlarına, kız doğanlarına, sünnet babalarına, kendi serilerine, soğuz kırlarında şehit tüken 73 yıl boyu sadaka ümit edip yatılsa bizce de okusalar zarar edilen varsa ümit ettik ervahlarının ruhlarına bağışladık. Münasıl çok negezinden yaşayıp vafatmılan
Ama tüsküs arvahlarga ön köşesine, son köşesine, iki karşı köşesine bağışladım. Sisme oğlunun dört diratında milli durmalam, sen sadakman ağzı yapmaz. Zili bugün ama tüsküs arvahlarga Allah kayım varsa hayır virüsü bulmagan kişiler ben sadakasla yarar edip ömür bitip yatuşlarının ruhlarına iyileştir Allah kayım tapsırdık üzere ilahi amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Allahümme erhamna bil Kur'ani ve zegalile imami ve nuri vakten ve rahmeti bi rahmetike ya erhamar rahim. Amin. Allahu Ekber. Başlarımızda oyak bakıl direkt Rahmet kıl. iman ver. Kullarımız kurup ise tuğalla kayıp cesedle nasip et. Rahmetler yiyorsun. İki kuzuna da biraz siyasat kalır. Rahmetler yiyorsun. Sırıştığız bit. Mine soğuk bulsun. Sizge selametlik bir sen kurayım. Bir güne geybetler. Soğuk kura. Bir gerek yaşa. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmeddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zâlikel kitâbe lâ reybe fîh lil muttaqîn. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yeqûmûne es-salâte ve mimma razaqnâhum yunfiqûn. Vellezîne yu'minûne bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinûn. Ulaike alâ hudan min rabbihim ve ulaike humul muflihûn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın birinci sadakası ettehiyatü lillahi ve salavatü ve teyyibetü. Esselamu aleyke eyyühen nabiyyu ve rahmetullahu ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Amin. Allahu Ekber. Mısır'la sadakazıga sokuyuz. İlahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme hafız sahibi hâzihi sadakati ganilofati vel veliyeti cûlehu ve akir imenehu ve melek alasam emuvallahu ve vefikun ala khayri maqasidis. Amin. Allahümme erhamna bil Kur'ani ve zegalina imami ve nuri vahden ve rahmeti bi rahmetike ya erhamar rahim. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennâr. Rahmet yolsun. Dihen ütken fikir kamil akıl, kurken kalıp yumsak fıyıl tuğlu imandır. Dünyada yaşaganda hayır etsen bile yaşap. Kavirge varıp kirgende o manat nege sual soralarız diniz bulsaydı. Firitteler bizne koval itip olsaydı. Cennetlerine bar tabızga da barıp kirege işikleri otık bulsaydı. Allahümme rahmen bil Kur'ani ve degaline imani ve nuri ve heden ve rahmeti ve rahmetike yerhamar rahimin. Amin, amin. Ey Rabbim, tilegen tilekler kabul olsun baksasıda. Allahümme estağfirullah. Leziyet kamene fetene ve dirana minel müslümin ve rahmetike yerhamar rahimin. Amin. Allahümme gafirli ve gafirni ve şemni ve hedini ve rizakni ve rahmetike yerhamar rahimin. Amin. Allah rızalık için bizim Rabbime bakayım. Bir canı rızıklarına Huday estağfurullah rızık bulsun. Barığı da kememi yaşan ilkeye tanıslık bilsin Huday. Amin. Allahümme şahine bil rahmeti ve dövleti ve mağfireti ve seladeti ve selameti ve gafiyeti ve gafiyeti ve gamarika. Bismillahirrahmanirrahim. İnandım ben Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, birdir ilahım benim. Bir ilahın özünsen, her nerseni bar etken, her kimge rizık birgen, birdir ilahım benim. Rabbim Allah'dır benim,
Dinim İslam'dır benim, kıblam Ka'be'dir benim, birdir ilahım benim. İlahım sözü Kur'an, Peygamberime ingen, bizge ul kitap bulgan, birdir ilahım benim. Bizge ul kitap bulgan, birdir ilahım benim. Birdir ilahım benim. Emine hanım Muhammed anası, ul sedeften tuğdu inci danesi. Ul Muhammed dünyası teşrif iter, vakt irişti kilmege hayril beşer. İndi onun kilmesi buldu anık, Küp galamet zahir buldu aldanuk. Ul Rabi'l evvel ayındaydı, ul ikinci kişe düşenbeydi. Didi kurdim ul Muhammed anası, bir gacep nuruna quyoshning yoqtisi. Yalt etib chiqdi uyimdan shu zaman, ko'klarga tik nuri bilan to'ldi jihon. To'ldi avval sag'atda ul sulton din, nurga g'oriq bo'ldi salovat zamin. Her şefaat lazım olsa izleniz, ul Resul'nin sünnetinden bizmegiz. Ul Resul'nin sünnetinden bizmegiz. Dünya dünya demegiz, ahiretke barabız. Ahiretni uylagız, la ilahe illallah. Ahiretni uylagız, la ilahe illallah. La ilahe illallah'ni dağlar taşlar basalmaz. La ilahe illallah'ni jirler kökler basalmaz. La ilahe illallah'ni jirler kökler basalmaz. La ilahe illallah'ı salqın gurga kirir biz. Münkir nakir kilganida ni deb javob berir biz. Münkir nakir kilganida ni deb javob berir biz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dünyanın yemi qayda iken deb men ko'p izlendim. Yemin temin tabıp şunda gelip Allah'a tizlendim. Bu dünyanın tabam yemin, dahi temin mine şunda. Gözümden yaş ağıp lezzet ile Kur'an benim kulda. Saadet nurların seçti, hidayet nurların açtı. Gelip tevhid kıyaşları, şirk balıtları kaçtı. Anar ümmeti bulu birlen, bizne hürmetledi Allah. Ve kuntum hayır ümmet deyip haber verdi kelamullah. Yırtugul bu min eytemin, şın kişli Allah sözün. Şın közün birlen görürsün, yakınrak vargaç özün.
Мәңгелек бәхет сәгадәт җөмләгә аннан гына, күп өлешләргә җитәрсең, алданып калма гына. Беләм, дуслар, кала алмыйм, вакыт җиткәч барам анда, ләкин гамәл кирәк икән, йөреп ни бар кереп санга. Менә бит ям китәр шунда, халыклар күп уңда-соңда, гамәлне сатмаслар һич тә, ләкин мал күп булыр кулда. Бу барыш бик кыен барыш дип, мин һәм каламын ойга, гамәл кирәклеген белдем, сөйләшмәгәч карап буйга. Күз булса да күреп булмый, күренсә дә үзе күзгә, наданлык тин белеп булмый, кереп булмый туры изгә. Шулай булгач тишик юлга табармын бер эзәрләнсәм, кеше хакый түгел инде, таба алсам гел үз нәрсәм. Илаһым, син чыгар инде юлыма бу теләгемне, минем бар хаҗәтем гыйлем, кирәкмәскә теләрменме. Һәрбер инсан җир йөзендә шат яшәргә юл карый, шат яшәргә, хак яшәргә, бер генә юл бит бары. Талпынып йокымнан торсам, алдыма уйлар баса, сафлана калбим юкара, изге уйлар уйласам. Хакны табар эзләгәннәр, изге уйны уйласа, мин кулыма Коръән алам, нәфсем артык буйласа. Мин кышаклыйм Коръәнемне, чын тәнем һәм җан илән. Ла илаһа илляллаһу, хак расул дип җан бирәм. Зур хазинәм, зур сумам бар, мәңгелек бетмәс иман. Аллаһ сүзе Коръәнем бар, ул миңа юлдаш иман. Шул ике юлдашны миңа юлдаш иткән бер Ходай, бер Ходаем юлдашымдыр, шуңа эшләрем уңай.